Pagile. Dia magile. Kan sa tiyang ko talak ka. Maksudnya dia apa? Eh di ba janji na kang suruh ambo ka? Ang masa kada menikeng sengsal ka. Menikeng sa natin nyabaan. Eh di ka kikiba main. Iya le, lakar mas kaki bingko iba amain. Apa yang kau seporan na? Pensa tiyang ko cinta agar na boleh. Lawis ka. Mila janji apa kake? Kalau cukup kak janji na kake. Kan sa tiyang ko talak. Alam ko apa, Ben? Alam ko apa, Ben? Kaki wi. Mayu, mun keluar. Jauhi. Ara apa kaki, Ben? Ni corak galau ting setia. Oh iya, dia mabini na, Ben. Ni corak tak ketela sekali. Tawi mulai tang bini. Mulai-mulai dia remah, Ben. Arya masalah masa ikiba amain bingko rawawi. Aslinya kok katang bini tak ngamale. Pas kepekil tang bini ria. Wala na masa katela yang kui orang. Terus, Ben. Itang bini pekel. Iya pas mulai dia. Iya, Ben. Engkau bayar romasa. Ngajak kakek kekelakuan tak genari ya. Tak romasa, cek kakek andi tanggung jawab. Iya latina. Ibarat remah boleh wi. Cila nasib lah kadung tetitakin. Ya mungkin Arya coba enah orang keluarga. Ben Arya pelajaran untuk kok ben kakek. Tetih mula keluarga. Kelakuan si tak gena je obe. Iya, Yon, Ben. Hitiin na ka. Engkau kidas sa akin, lu ya. Gila wi.
Lara apalah. Depak langsung kentang. Dem mabinin mata aferin. Dem mabinin jong. Mak mulai ketibi. Mulai pak. Mulai dak remah. Kaca apa tak aja begena mun bi reng tua aja. Rodem selain teman. Ni bini mulai di rumah pak. Mulai dak remah. Maksudnya dak remah dia. Ya dah iya pak. Aduh, tepat kali nak asyik tadi ya. Kok kalah sama dulu. Ya Rewi, laga bajer kapi kena kanan dia. Oke, siap. Kak Uka. Apa lek? Nanti datang mas kaki kak, siapa udah dulu lemari deh. Tak tahu lek. Pola yang salah penyabaan. Masalah penyabaan kak, dia pingkot tewar apa keluar. Kemeng kau senyari ya. Ya melaki rokok kok gelut. Ini ada alasan apa kau dikatakan begini? Demam kita. Kan setiap kok telak kak. Maksudnya kayak apa? Dia berjanji nak kak sebut tak ambu kak. Tahu masa kada menikah sengsal kak, menikah salah penyabaan. Bi kaki kiba main. Iya lek. Laka remas kaki bingkok iba main. Apa yang kau seporan nak? Kan setiap kau janji tak akan merana boleh. Lawis kak, mila janji apa kakek? Kalau cukup kak janji nak kakek. Kan setiap kok telak. Dupah dak remah di jong. Sambinan mun la orang yang keluarga kelakuan secuba dia buang karena orang yang keluarga dia berat cong tanggung jawab cong. Cuman reng tua ngocap apa aku ni sambil dem selendeman. Muningan ria ku tak reng tua se repot. Kaki cong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjenengan kan? Oke. Lagi. Kati pun apa san? Tak ada oce dengan tu san. Ki alhamdulillah san tak rang korang beparing dari Gusti Allah gitu. Kenging dua ada kento san paling hujan kento. Alhamdulillah san. Engki. Mana bi sudah nikah. Saya setelah batibi keduan parlo san. Engki. Kenapa kento san? Ki sudah nikah san. Masalah ceping sarang kacong nikah se mungkin nikah keduan masalah. Sampai ceping nikah Pleman ke Jombo. Duh, tak engki san.
Gula mirangin nak potong itu peleman ke TV. San serang dan gula tanyakin kento san cuma diem. Pas tak ngerti saya maksud lagi dan gula kento san. Menurut panjenengan ketipan apa gitu san? Ki saestona ceping ini katro tak boleh eman sedek ni kesan. Saya san, saya. Bing, abing. Apa, Pak? Sampean, Pak. Ayolah. Ada deh ya bing, matuan kaki ada nak. Ngungunin kaki bing, dalam mah bing. Enggak, Pak, seporan aku. Beh, arah apa nak? Keng berapa bing? Engkau lah tak kuat, Pak. Kekelakuan kakak Jia. Beni sekalian dukale, Pak. Kakak Jia selopot cenci. Bentanggung jawab perangko. Engkau cukup, Pak, saya mengalah ke kakak Jia. Pas dalam mah bing. Keren tak bisa nyamper lagi nih. Uwis, Pak, lah cukup engkau ke hati. Kedina apa nih kasan? Karena tak bisa bing. Seporana, Pak. Tinggal le pada mikir dulu. Ya mulai ngan leje bing keputusan TV en. Bapak bisa apa? Toresan, ku lagi ku bergelut. Udah kakak maasan nih kaki sih. Takut tuli ojen. Aduh, oke san. Tinggal suaran san, lo mau nemu apa nih kasan? Tinggal san, sore pada saling sambung doa saus. Apalagi bisa becek sekedua gitu san. Amin san. Ngiring. Toresan. Ngiring san. Launan san. Dek remah, Pak. Iya ada nak dong. Tojo. Engkau dia mari arum beken bibina sekaligus bimatuan. Terus dek remah, Pak. Binin na taan da jong. Corakan binin na cek sakin hati. Sekapin dari jong apa nyan kakir ya. Mun lereng bini sampai sakit hati. Aja perlu kiki bi kaki jong. Iya, kok ngakon kok salah, Pak.
Demak ben. Ngunin datang bini ranan. Minggu ni negatibi ben. Demak pan ke ben. Asli na mereka ni ibi panan. Kini bini tak anda. Wala mo ni ko ni engko pas anda. Ya mun mereka ni tanda, ya tak keren degi ya ben. Apalagi kak sing ngoni. Mi day nan. Abai ya ben. Kan binin kaki semula je karena kakisnya ke kan. Kau ni pan tanda apa boleh kaki sing ngoni. Uwis lah kaki jibung lewe ben. Tapi kau kini sernan. Iya mun kaki kini ser. Mun sebini letak ni ser kan percuma kaki maki de mak ben. Sembin pole tinera penyari lain pe kaki. Kan deng bini banyak ben. Iya lakar banyak ring bini nan. Tapi tak gampang berasa ring bini selakare ke ate. Wis serang kau ki mangkat dia. Lele. Ule. Kok seporan nah? Kok tahu kok salah? Sebagai ring laki, kau tadi tanggung jawab. Anis Pak Aki terus anak kaki. Kau minta kesempatan terakhir. Jadi Aki kau. Kakek tak rapat tak ngergain kau. Tapi kau minta tolong sepura akin kau. तेरे जाने का गम और ना आने का गम फिर ज़माने का गम क्या करें बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना इरादे फिर से जाने के नहीं लाना तुम ही आना बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना इरादे फिर से जाने के नहीं लाना
मुझे कुछ पल गुर्बत के फकीरम तेरी चाहत के रहे बेचैन दिल कब तक मिले कुछ पल